Ha ka khat nyau tari uniu benai ka wi na ka seng kre mon sngau bha hari lom jantia ka wada pau nambha ka jantia student union de Lehkmen ko ye dap san pau snem namo ka golden jubilee yongka de wapen man ye Lehkmen hamadan Jerusalem juai we yak ya lang da pelai da urikut paring wa man le u presiden verim ka seng hagani ka sngi u e buj ka seng umuk tier ch kendia da manu kamu kongsan Rudolf lalu kamu sembut kongsan, MDC kamu senyang rengat upas mundekar kamu bacakut sengau bah, dewa lang le kiwi de. Ujenras ketri ke JSU utre bor ar suchen dekanau, sedang ya ke JSU to wawan ra ya iroi hakrilum jaintia, sedang ya ka na do snem kat kende nyau pau ar. Dekanau ya kiparom wadalai ke JSU na do ipen baik ya upoduang, dawa penkela ya ke reservation policy, kat ni dang peten ki dawa wakentup ya ke ILP, ke biet college hajwai wa kiwi. Kat ni ke sorkar uchim kia ko ya ki mat dawa yong ki to wabu ya ki border police outpost hasiro lain yong upod wa ke jela Asam. Dekanau le ya ki kam wadale ke JSU na do ke MPSC cell, ke embos cell, ke blood bank wa kiwi. Dr. H. Morman wada tho ya ka kot chaphang Kiang Nangbah dekanau ya ipor wadawa ya ka blood bank he wada manu wi na ki wanang kong do is nam sngau bah ka ni ka thau he wa ka ni ka sngi de palai le ya ka ni ka kot chaphang Kiang Nangbah ka wa pertun Kiang Nangbah a short man with the style of a tiger ujar sam shela wa manu presiden ka sen hawa ye klam dekanau wa sedang Lehkmen ya ka sen da sedang ina do wisu ma chuni usnem Dekanau wa ka JSU pediang go ya waro klam ken ya kiniam iyo ila wa kiwi. Cucu dekanau wa ni liang menteri reng ba ale de kular wo chimkia wa wan ra biang ya ka thai labang nong pelut wa chong wasa daki penar cepo ka jela. Rudolf lalu kam usembut kongsan dekanau wa de psia ucha ka sen kam wa le paus nem na chwa he wa dekanau wa de jo manu le kam u presiden ka sen. Dekanau wa house nem kat kende pon ru de khut yo o cha ya lang hat be pele he wa darai wo penne ya ke JSU we hagi tu ki por de man go ka sen go yo thia we ki kot ki sla yong ka sen em ki ha yung wai hariat yong pia we de pelang poisa yo su ya ka bai wai yo chim ya ki kot ki sla Cucu dekanau wa he tu por darai wo pen khai imbiang ya ki wi ki unit we nei te das dang ki ukre ya ki kam ki wa de pen mentoy ya ki rilom jaintia kham tam nei benta ka Kiang Nangbah government college Dong le wa ki dekhot yong ka JSU man ki wa tibru tiblai na do ki tu kisngi nei liang usi kendi ada ong wa em ka rilom jaintia to nei wa ka JSU Iwan itembun iduna to iwayele upendap da ka JSU laha upodu ang ichaj ikhia wa kiwi. Doong wa ki paj ba to biang ki kerchan ya ka JSU wa icha ben ki sen balang to wa yengi ya ki kam nei benta ki wa bun wa ki wakta wan ya ki khajang ngud don hi. Cucu doong wa yuluti na ka JSU nei ni chaprang to wanra ya ki yung kre kam po pa ikor krilum jaintia. Hejo ipor doong wa hawale nei benta ki wan ki kam to ulai da kaluti ka wa bha khanang yo so ijom dewa pentikena wa imsuk krilum jaintia dong le wa hawadawa ya ka ILP to yada ya ka jaj bru yong ka waman ka jaj bru khian he to wa ibam tu da kerpat ya ka JSU wo yin wa he ki wo yakun percha ya ibam tu wa imto wa ngop ha ka spa wa chipor don hi khanang wo tip ya ka JSU ka waman ka sen ka wa khoi ka wa klem ibam tu we wo kam ukun mo ya ki kentin ka jaj bru wa ong im de hok ukamai de hong hagani ka sngi de yo le iklam no lipon wa man o presiden ka senjuk wa he chnong ri jaintia UDHPD na ka senjuk wa he chnong juai iklam na ki sen kam ka KSU FKJ GP HYC wa kiwi hagani ka sngi de palai le ye sur yong idap san paus nem ka sen we da pen pho ya ka da isur ichat wa ya uke dap san paus nem ka sen San pau snem da ben emburom ini tismi yo Lehkmen Sama tak bilang Gaji kam rom yung ke JSU nini chaphang Katene ko bi kentin ko pensiau kita yo he JSU yo de klam kena gini to bodi hok
budi học em cam lệ học gì cam ram yong lệ học gì cam ram yong i cam cái dây bru ko ti bru ti blai em cam lai cái luti ko bai ko luti ko chi ko wa kinong chong chong yong cái dây dia biang cái cái jing kerchan ko tili tela cái JSU Student Union. Cái jing bánh, cái jing khó, cái sinh balang. Kalau macam orang kata bertahan ni dah. Orang di sinh balang, cái JSU nama, cái KSU nama, cuma pun, ini cak bánh. Cái jing bánh ni ki. Dunia dah wong tipi kanong rim gayam. Hawjin ke JSU, iwan ke issue, lada ke population gayam kamong tang 10% ni mong 10%, tang 5% ni population yang untuk orang mi pai ba cirum ke JSU. Keteto ke jing sakit, nrai leader yang ke JSU. Kalau yang lam yang ke JSU, memang random. Agak terkena norim, dekat maya yang jadi bro, dekat maya yang ini issues, kau pun ini yang jadi bro. Voting kita keluti live yang ti, wala perdi, kita kijing bang kijing kau, kau pun do mensin. Iki leader, ini kinong ngelam yang JSU Student Union, ini giwan kisah bahalang. Mengenai kila keburba kita kata kebentar, tangwal katele, san paus nemulai itu ayoki. Deman buru san paus nemirta yo temen. Lepas kata stage kuah teman measure temen ini deman buru. Tapi JSU emgo negasi san paus nem. Ngadang dan yulti sesan pausen ini ukre bha coba JSU lebeta geri. Untuk juga dia orang student dan ini academic issues, what non academic issues tu bon, juga JSU Student Union involved. Kediman yang ki ILP, kediman yang ki to solve the border issues, kediman tu bon, juga kita yang JSU. Apa di ini kijingan ki yang ki ke JSU tu aku win ke sing. Kalau cirup bukan. Kalau apa parameter yang Indian Constitution membujuk senyawi bukan JSU lagi wani kam iwaman biang. Au dimanji kawan ke issues memang right pelaki parameter yang an. Lagi ketika menyak an, lagi ketika luti man tibru tiblai hado yo kai yo so de bentar ke jebru belum sen JSU untuk ko chong tia untuk ko mkreka haiti por kam ki omut ki pekba hadin yang ndrei imani ki tumbun hadiang ko paisa oiling iman ki kena kundung kam ko nang kong do le to kan cheu paisa ni ba bayu di kan cheu ka ro yo ar phao le phao tang classmen ka paisa ko bon ki por ba ye ka bayu ko au bo on records da dem md jing to jing tar la ko sus nem de ibundo do ma chaphang pasa wo ma garlan ramai kani penyo ko wa min sin yang kini ki ar ku he yo kre di benta kari vi chit group hadir wai meeting dong ma garlan kena kendro detik tinga sa seven yo ki chai pi ya di cha pi tai ha pai skop ko em hai po yong pia kan mo thik kate dia lai
Mandalay, Chemiki can rat control the watch now. Yogi, Promi Chesuro, where open Indian gag JSU. Siai about bioscope, beach height, Pamut. Manami about bioscope, meet his partner. Kanito Kajintran, Penyoko, Yogi cannot control. You enjoy, we want upon a sword leg. Your cray. Ni pentai kecil. The terway ngay one president na Haiti po. Henry, dewa burom. Ang uni perlu aware nga to one president nengkong. Mana devi o mana sana. Agak ubnai September kat kendis pak. Kendi Pandru, lepaskan Yoma Sulai kau Presiden Bayangga kau Sekretari. Ketong koneng kong do yang ni to yo penkaim biang ni kita unit koper kita yo tiap. Ke JSU di podam cua ukana ya pi em ke bentang yongka yegi hadu kate u promote dan u tendrong ya kenang ke start hapo rijentia worok wi kada bathom ke JSU chna gi ka woto de yo yaklam wogini noilam go rem ongi yoma hagwi kesni dogun de ki professor ki doktor ki police ki nongkre sarkar yo pelai ya administrative ya kate go borsen char hapo ke rijentia worok wi kante ki kena khenro gi por ko Lehkmen ko sup Dejan ketilang gi hapo yong pia hai tai em ko office kun kong do yong JSU house nem chija despa nyapu ar nyapu le kamte woro ki bru sa hajuai ki nong song ga juai ka mong u nong wiu na rongba yong ga senjuk ba song yong ga juai wo woro ki kina khenro hadu ki man bai ki man pa dem banta ki gas nok tilang na banta ke JSU wo ki mat yong ka na banta gari bu jai ru yong i hapo ka jelam yang lembak lah kapor yang MP wakat di umandu presiden Dr. Wani Roy Kaduki umakarlan rembai hagi le prapunyau the emle kata go ongi kejele wagi anti foreigners wagi kasih tai the yo ya KSU kiwa yo ongi KSU kiwa lead langba presiden yang kiwa bowling do ile em gi lang ini ni lead i yo be ini kita lagi mender kiwa chong bian hapo ka song ka thau yong i kamte kini ti kimat yo ka JSU ki nogrem ki yong ka kamong umakarlan rumbai presiden weren hausnam si jagles ba phawnyao ke JSU dem banta ga le hawo kulam le punbat le dawa yo put uang ubiang yong ri ka si jantia gumaya yong i hagapor uma arsi lalu deman kom MLA minister dem le ka banta hawa ke JSU le dawa ki ya ke reservation policy ka bhakam bhajam kawaman paka na banta ke region tia gori khasi ni ba kamu yo vidukat ni ko pensiausi de roster system mule ke high court ko no chiliang cha kini ki parok garohil sungi
But scam ya would be